Inggih idedane para pamiarsa sinareng sami nemangke malih kaweden didiang ngadur ning ayang mekadiangan ide yang mahersi rikalane pacang menyawis minekani pitaken ide sang mahenate dumaning sampun puput ide mangarcana Iada rasi matur rari turmaning sane mangken wiwiten ide yang mahersi ide dang yang astepake matur majeng ring ide yang nerepati Udo cening sang Prabu ane ngamung erat jagat balini tuah idewunana dong duaning sarat anak ibu ke dewa metaken kapining bape nahane jani pertiakse dewa mirengan atur bape nih Nika suara naga
maning disubane bapa mangarcana mapinunas majeng ring ide sangyang para mekawi yen sing peleh ban bapa narke ane pirengange dewa sing jadelen tutuah je suara naga ane sujati cening Mandingane jani lanturan aki buku bapu lakar ngidar teyang tekene dewa gumantin ni dewa apa ngepertiakse apa ngecening parit atas uruh teken nuk naga nintu cening naga nanak Prabu dewa apangi dewa pertiak setur maning parit atas sujatin naga nintu tuah jenaga sanedah hati ngau tamu bawa serasi kadia sapuni kewiyakti presiden antuk ide yang maher si matur majeng ring ide sang Prabu dalam waktu rengong sakit kenyang sangat Dewa Ratu Agung eri sesampune puput ide yang maher si matur kadia sapunika majeng ring ide sang Prabu permangkin raris mekenyem ide sang Prabu minabang sadebangi kenyem ide ni